moagi o tshwenyegileng wa kgetleng o noile kgotlatshekelo ngogola go lopa gore o newe tetla ya go tsamaisa madutelo a metsi le kgelelo leswe ka motsi o Koster le Swartregens di ne di na le tlhaelo ya metsi le go dutla ga kgelelo leswe eo e neng e tsenya matshelo a baagi mo kotsing. Maphata ka bobedi a dumalana gore Magaliesi Water e thapiwe. Mokgatlho wa Ratepayers Association o ne wa tsereganya gape. Ga jaana kgotlatshekelo e sweditse ka gore mokgatlho ono o busetse taolo go masepala. Fela AfriForum eo e kopanetse morero ono le Ratepayers Association ba re ba go ikuela kgatlhanong le morero ono. AfriForum was admitted as a friend of the court. So as such, probably we will not be appealing, but we will be studying the reasons for the judgment, and if necessary, we will also make the necessary submissions in the appeal to point out that the importance of this matter, not only for the King River residents, but for the whole of South Africa, where municipalities are struggling and are failing left, right, and center. Mokgatlho wa Ratepayers Association wa re ga ba dumele gore masepala o tla tlhokomela madutelo ano ka tshwanelo. Hopefully they will maintain our high standard because we set up a high standard there, especially in Koster under Swartregens. The water quality is absolutely fantastic, and we were trying to get a blue drop status by the end of the year. I don't think the municipality will be able to get that blue drop status. Puso ya province ya re e tla thusa masepala. Re na le ba Municipal Infrastructure Support Agency go di masepaleng ba thusang ka go logamano ka tsa merero ya meago, infrastructure le go tsenya maano a o tirisong. Re go tsaya karolo le ba lefapha la metsi mme se se tlhakanetswe seng ke di masepala fela. Lefapha la re Magaliesi Water o setse o simolotse ka tiro. Zebulon Maine, SABC News, Koster.